आकाशवाणी इम्फाल खेत्रीमयूं चित्रभानु न पाव पाजरी अहनबद मरु ओइब पाव मणिपुर लागलिबा चेयल खरसिदा पीडब्ल्यूडी न पाइखलिबा मरु ओइब प्रोजेक्ट खरा संगानब सरकारना पांडम थमली वर्क्स मंत्री टीएस विश्वजिन हारी नासिंगना वोकल फॉर लोकल सगोतुन इसासागी ओइब पोथोक सिंगसिनदुना मिरमद सेलसेट किदनब होनागदबनी हौकिबा पुंग कुमरीदा मणिपुर कोविड की पॉजिटिव केस हुंपुत्रा थेंगनेकी कोविड की चना कांगलोन थुगाइबसिंगदगी पुलिसना लुपा कोटी अनि लाख हुंपुमातो हेना फाइन ओइना खोंगटले केंद्रना हारी अवांग नोंपो राज्यसिंगदा फ्लाइट कनेक्टिविटी हेंगाथनबदा नतना हेलीकॉप्टर सर्विस अमसुंग इंफ्रास्ट्रक्चर फगहननबा सरकारना मियेंग थमली अमसुंग केंद्रगी हक्सल मंत्री हारी प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन ना तुंगदा लाकदबा लाचत किया थेंगनबदा मतेंग ओइरगनी लेबास द कोविड की वैक्सीन डोज कोटी चाम हेना कापतुना अनोब इतिहास सेमले खोंजुंग असि हेना माइ पाहनबगी दमकन होनरिबा डॉक्टर नर्स फ्रंटलाइन वर्कर अमसुंग वैक्सीन कापतरुबा मिय खुदिंगमपु आकाशवाणी ना इकाय खुमनब उच्चरी एकोइना पांडमसि योबा ngamlabasु कोविड 19 की लांथेंग असि लोइद्रिबना ताबिरिबा मियामना लाइचिट असतेगी कोमथोप तोबिगनु ताबिरिबा पुमनमना हेक यारिबा मखै अतुबा मतमदा वैक्सीन कापथोपियु अतुपा मियसिंग वैक्सीन कापदसु मतेंग पांगबियु हराव कुमगी मतम असिदा अचंबा नियम मरी ngakna chatpinab हाइजरी कोविड वैक्सीन कापथोपियु फेस मास्क उपियु फुट तरु की सोशल डिस्टेंसिंग थंबियु माइमिट अमदी खुदसा सेंगना हमदोपियु कोविड 19 का मरी लेनाबा ई पाउगी दमकता नेशनल हेल्पलाइन नंबर सिंगना 011239788046 अमसुंग 1075 दा अदुगा राइजगी हेल्पलाइन नंबर ना 0385241166 अमसुंग 1800345318 दा फोन तोबियु हौजिक मपुंग ओइबा पाउ राज्य असिदा पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट पाइखलिबा थबक थौरम सिंह मुख्यमंत्री न सभापति ओइदिना विभाग असिगी ऑफिशियल सिंह ngasi मिफम मा पांगथोखरे मिफम अदुदा लागलिबा चेल खरसिगी मनुंगदा राज्य असिदा विभाग असिना पाइखलिबा मरु ओइबा प्रोजेक्ट खरा संगानबा पांडम थमले राज्य असिगी चिंगी जिला सिंहदा फंथादबगी मतंगदा सरकार गी मकोक थोंबा ऑफिशियल सिंहना मुख्यमंत्री न ngasi पाउदोंखरे सरकार असिना राज्य असिगी मफम खुदिंग चांगमानना चखनहनबा होनरिबा अदुगी फल फंगबगा लोनना हाना पानरम चांगदगी हेंगना थबक पाइखतबा ngamखरे अमरमदा मुख्यमंत्री ने सभापति ओदिना बीजेपी मणिपुर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट सिंह ओइबा मिफम अमा दौल असिगी इम्फाल लेबा ऑफिस दा पांगथोखरे थरम अदुदा मथंग चेदा पांगथोकोदरिबा राज्य विधानसभा मिखल गी लालुंग सिंह खनखी मिफम अदुदा दौल के प्रेसिडेंट ए सरदार देवी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन अभियान गिरी नचिंबा सरुक याखी वर्क्स मंत्री टोंगम बिसोजु सिंह ngasi kamjong जिला गे ngarung from village दा indigenous park indigenous garden amasung homestay sananaba jatra hunkhre थरमदु द वांगांग बद श्री बिसोजिन हाई मसिना लंदम असिगी टूरिज्म सेक्टर हेना चौखट बद नतना मफम दुगी मियाम गी समिट लोन द फगहन बद नतना थबक पिबद सुमतेंग ओइरगनी मंत्री हाई एखोगी पांडम असि फंगन दमकन होनब तंगाई फदे मंत्री न मफम अदुगी नहा सिंग द एंटरप्रेन्योर गी लमदा संगसिंदुना मसा मसा गी समिट लोन फगहन बद नतना अटेमियो बिसिंग बसु थबक पिबंगमगनी राज्य असिगी फिसाबी सिंह हैंडलूम अमसुंग हैंडीक्राफ्ट की आर्टिसन सिंह पुनिंग थगोटली हारदुना हैंडलूम अमसुंग हैंडीक्राफ्ट की लमदा तोंगान तोंगान खुदोंचाबा सिंह पीरी शिक्षाना समाज के यांगलेन सरू ओरी हारदुना समाज असिदा सस्टेनेबल डेवलपमेंट पुरकनब होनबदा शिक्षा हाइबसि यामनमक तंगाई फदे हौजिक पालिबा नरेंद्र मोदी ने लुचिंगबा सरकार असना नहासिंगदा हेनबा मियंग थमली हारदुना श्री विश्वजिन हाई समाज अमा चखननब होनबदा नहासिंगना अचोबो थौदांग लौरी नहासिंगना वोकल फॉर लोकल सगतुना मपानलंगी पोथोक सिंग लेबिगी मोता इसा इसागी पोथोक सिंग सिनदुना मिरमदा सेलसेट किदनब होनगदबनी श्री विश्वजिन हाई हंदकता कोविड 19 वैक्सीनेशन गी लमदा भारतना कोटी चाम योबंगमकिबा असि सिंथानिंगाई ओइ हारदुना मियाम थरुक्तुना कोविड वैक्सीन कामथोकपियु अमसुंग कुलगी लुचिंगबसिना कोविड वैक्सीनेशन गी कैंपेन दा सरुक याबिनबा महांगना अपील तौखि वांखेंग केंद्रिक मनुंग चनबा यारिपो सिंहा लेरक मचा ngasi MLA के मेगे चंद्रन संगाखरे लंबी असि MG नरेगा गी सनफम मखादा सेंगतपनी थरमदुगा मरी लेनेना वांगांग बदा श्री मेगे चंद्रन हाई ngasi संगारिबा लंबी असि वाखेम ग्राम पंचायत की ओइना मरी शुबनी लंबी असना लमदंदुगी मियामदा चाउन कोदोंग चाबा पीरगनी
National Highway Kuntra Paktok Choktok Pada Soklaba Lamsingi Compensation Pibagi Wafam Kodakta Yangsinanua Land Acquisition Eki Makada Atuba Matamda Lushinanaba Raisa Serkana Nunezalagi Deputy Commissioner the Kangan Kray. Mori Amasung Ve Yang Manipur Inner Line Permit Guideline Distinitara Mapangi Cheget Listagi Loktokle Masita Sigi Kunmato Digi Chanaba Hokre Masig Matanga Manipur Serkana Notification Amatokre. Returning Officer Singo Ebanumi Marini Chatagdaba Certification Program among us Raizagi Chief Electoral Officer CEO Razas Argovalna Lamfefata Labor Chief Electoral Officer Gi Conference Hall the Hokre Sri Razas Argovalna High Training Program Asina Lakadar Bamikalas Ningtina Pangtok Naba Sem Sabada Chowna Mating Organi Program Sita Sigi Kumapan Fawa Chatagani National Level Master Trainers na Session Tratru Haidukna Returning Officers in the Training Pigani Program Chief Electoral Officer Manipuna Shinbani Nasi Hokdopagi Term Aduda Additional CEO Yauna Ati Officer Singsu Saruk Yaki. Bharat Pumbada Vigilance Awareness Week Pangtokli, Kumsi Sahigi Chayol Palan Asigi Team the Independent India at 75 Self-Reliant Week Integrity Hibasini, Akaswani Imphal the Sumasigi Saruk Amoinangasi, Integrity Giwasak Loki. Taubal District Working Journalist Union Gi Vice President Elangbam Ramesabu, Muekre na Purambagi Tong Yaninda Fonduk Nangasi Hairok Bazaman Lekaida, Miyangi Wakat Mipam Pankre, Hairok Party Women Committee na Sinduna Pangtoki Wakat Mipam Aduda, Jenaba Sing Serak Pinaba Dabi Tauri. Amorom da Elangbam Ramesabu, Masakang the Basin na Purambagi Tong Asibu, Manipur Hills Journalist Union na Yaninda Pondorakle. Tabi Pawasi Akasvani Imphal de Guinea. Hauki Bapung Kumarida Manipur COVID positive case Humbudara Tenaki, Nasik Oina positive or Bigi Changcha da Ahum Desmi Ahum Oiki, Hariba Matamasta, Bisnupur Amasung Kangpok Bidegimio and Mamam Siki Bulonina, Hosik Fawada, Lasset Asidegisib upon Mamasing, Lissing Machama Pantara Mangashure, now no positive or Kibasing Adugimanunda, Imphal West Zilla Degi Kuntramari Amasung Imphal is Zilla Degi Kun Yauri, Hosik Fawada positive or upon Mamasing Lakama Lissing Kulhumdo, Jamri Sum Ahum Sure. Razigi Haksal Vivang na Hai, Hokiba Pung Kumri de Mio Marfu Mato Naba Faduna, the church Tokibugalona Naba Paba Pumamasing, La Amalising Kun Chatuktara Manga Shure, Naba Pabagi Chang na Chada, Marfudra Teret Dasmik Teret Mariore, Hosik Active Case Chanipan Humpudra Humdoi Lady. Mares da Kofi Kichana Kangnon Sing Act of Sing Police na Fabagi Tabak Letri, Nasimio Kuntramato Fabagalon in a Lupalising Teret Chama fine on a TNK, Hosi Fabada Kobi Kichana Kangnon to Gaba Musin Digi fine on a Lupakoti Anila, Humpumato Lissing Manga, Chanitara Kunga Pangamle. Bharat Pumbagi oina COVID vaccine dose koti cham hena kapangam kibigi nungaiba phongdok pagi thoram Ukhrul Zilla da su pangtokre miyamna Ukhrul District Hospital da maira tanduna numit ase pangthoki COVID vaccination koti cham hena kapangam kiba aduda Ukhrul gi Chief Medical Officer Dr. A.S. Kaparing na hai Zilla asigi miyamna sungsoi chodina COVID vaccine kaptokpiu vaccine asi kaptokpana tamtirba laiset asidegi ekhogi nusizaraba musing kanbangangani mangna hai 100 crore COVID-19 dose COVID vaccination celebrations the Ukhrul district nasu shuruk lauduna lay district hospital da kendal thanduna COVID vaccine achievement gi celebration da phangdokhi congratulations dawninge COVID vaccine achievement jida shuruk laukraba health workers sing nursing aduga advocacy da shuruk laukhiba loinamakpu congratulations haibisi district CMO ma oina mayambu congratulate tawduna lay aduga loinana ekhoigi India gi prime minister da around Pongtok Dunalay, Chief Minister Manipur da around Nungaiba Pongtok Dunalay, Takaji, Mokoina, Sumaina, Mayamgi, Hakjang Panaba, Lina Stick Kantoknaba, Haina vaccine provide to Bibigida Mag. Iroi Sembagi Ising Puba Pipe Sing Semzing Gadaba Maramna, Langsing Reserve na Konba Lamsangi Consumer Sing Terra. Iroi Semba Uripok Lamfel Nagamapal Pangna Bazar Sagolbal Salam Lekai Boheng Bom Lekai Babupara ke Samtong Kabui Khulna Chingbada Matang Tagi Anifawa Ising Pikiro Haina PACD gi Management Division No. 1 atop Pachero Laman Hairi Lebaki Sangbidan Amasung Miyangi Social Justice Kanabgi Dama Matang Tagi Kuntaruk Tegi December Tarufawa Lebak Senbatung Khongzung Singani Haina CPI Manipur State Council na Hairi Manipur State Commission for Women na Mahila Seheta Mans Manipur na Sinduna Imphal West ki ngarangbam da nahasing oiba capacity building program ama pangthokre Tinopol Battalion Assam Rifles na ngarang kudeng tabi check poster achat o sing check tobada muri degi Imphal tam na hegalapa motorcycle tombamiyo ani degi lupa laktara lising tara tret fagat le hairi amarom da Churachandpur Battalion na zila asigi hengzol da pangthokli bus sports mita sana kona begi polam sing amasung first aid kit yan tokre Battalion asina Sangai Court Battalion da football match amasu pangthoki
Loktak Battalion Churachandpur Zilla gi Kangwai Village ta nisasin nabagi matangda miyambu bab tahanabagi thorum amasu pangthokhi. ICR Research Complex Manipur Center Nasinduna Hayeng ICR Lamphel Pata Farmers Fields Day amasung input yengthokpagi thorum ama pangthokodori thorum oduda Kendra gi Agriculture amasung Farmers Welfare gi Rajya Mantri Soba Karan Laje saruk yagani. Teruk subaki marks felicitation ceremony mathang thagi tara manga thangta nimita pangthoklagani. Akasvani Imphal gi pauk tabiri. Kendra Civil Aviation Mantri Jyoti Aditya Sindhya ngase Silong Dibrugarh flight hokdokre Regional Connectivity Scheme Ure Deska Am Nagri RCS Uran Scheme makhada virtually oina ngase hokdokibani thorum tu wangang bada Sri Sindhya hai Silong ase maling oina khwaidi ki nong chuba amasung chorpa maphamne marmatu na mapham asi leba asi tikita natana maling oina yamna maruba mapham am oi mang hai English ni tara marida awang no polam danda sunatege airport taru mathok doram adu hausikti tara manga shure Mahang Nahai Awangnopo Raja Singh Amasung Raja Manu Mapam Singh Samnana Bahabasi Kendra Gitangai Fadabani Mahang Nahai Flight Connectivity Hangana Batanatana Helicopter Service Amasung Infrastructure Faganaba Sarkanami Yang Tamle Kendra ki Haksal Mantri Mansukh Mandavian Hari Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission na tungda lakataba lecture kya thengnabada mateng oiragani mahang nahai COVID-19 leba asida Haksal gi infrastructure fagathan bada kodongchab ama pibu kalonena sarkar asina lupa kodi lising humpumari thadaduna Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission hokdokpani mahang nahai cancer diabetes amasung analayang gi checkup tobagi kodongchab fanghanaba sarkar asina Health and Wellness Center lak ama makhai linkhanaba warep laure hausifawda asigumba Center listing Humbudra Mapan Leba Asida Lady. Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission gi Makhada Leba Asigi Kachinkoya Tungna Analaying Amasung Research Lamda Chawna Kudong Chaba Piragani. Scheme Asigi Makhada Kungangi Amadistari Mapamsenda Health and Wellness Center Linglagani. Pangmi Sing na Hangba Wang Amagi Pakumda Mantrin High COVID-19 gi Anoba variant Ama Oriba AY 4.2 Medical Team Amana Tizali ICMR Amasung NCDC gi Mihukambuna variant Asikum Natizali. Bharat Hosifavada COVID vaccine dose koti Chamasum Anil Lak Marfudra Taruka Kre Lebas the Hoki Papung Kumida COVID Anobo case listing Terani Toy Chamri Kunganipan Tenaki Masi Numit Jenny Kunginipan Anigi Manung the Quadi Niamba Changi Housing Nava for a Pikichangsa Marfudra Nipan Desmik Amamapan the lady Hoki Papung Kumida Mu listing Teramanga Chamapan Yankay Nava Pakibulunina Nava Pabamasin Koti Hum La Kuntramanga listing Marfugo Hum the Chum Teranipan Sure Housing Active Case Lak Ama listing Humpu Hum the Chanipan Taratuk lady. Assam the COVID vaccine gi ahanba dose koti ani kamnanda ba sem saba lore rise as the house power ahanba dose the koti ama lak marfuda mapan lising ni pumari ka khre house power da punna vaccine dose koti ani lak humputra taret khare hena ka khre raja du ki haksal biba ki official amana hai hidaka pa yaraba mipum kudima handekita asigi manungda hidaka amna ba honagani raja se da hidaka pa yaraba missing koti ani lak taralai Marasida Raja Sarkar gi officials sing na mapam da chatuna miyam thorukna COVID vaccine ka topina ba awareness campaign sing pangthokle Pradhan Mantri Narendra Modi Hairi BJP na leba asigi Raja Kayada amasung kendra da miyam bu seba tawna bagi tanja panglibasi dolgi karmi sing na mapung oiba tawdang lobodegeni Jujo da thakapa warol amadam hang hai Mirol Kadigi Hongna Dol Karmisina Dol Amasung Lebak Sangapada Mapunchi Katokli Mang Hai Namo Efta Kamal Puspa Koba Section Ama Yauri Masida Dolgi Karya Katasina Singtan Oina Pakapa Tabok Torum Sing Kangbayagani Loshilakpada COVID-19 daging ngaktok naba face mask upa putaruk amnan leba kutsa amadi mai mitarutana na tambahaiba achamatong omasi ngang na chepinaba amukana ni singjari aroibada maruiba pau amukhana Manipur lakleba chair kharasta PWD na pakaliba maruiba project kharasanga na sarkana pandam thamle Waxman TTH Vishojin Hari Nahasina Vocal for Local Sogotuna Isa Isag Potok Singsina Duna Miram the Celsa Kidana Honagadabani Hauki Bapung Kumarida Manipura Kobi positive case Humbudra Tenaki Kobi Chana Kalon to Gabasindigi Police na Lupa Koti and Ila Humpumato Hena fine on a Kongatle. Kendran Hari Awanopo rises in the flight connectivity Hinganabana helicopter service Amasung infrastructure Faganaba Sarkana Miyang Tabli Amasung Kendri Haksal Mantrin Hari Pradhan Mantri Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission na Tungda Lakataba Lechet Kia Tengnabada Mateng Oiragani Paul Luzere.